Anyang ege danyonyode aringle akkia lo tugungamle poringe. The 19th Sunday of the ordinary times of the year A. Pori cho si raja ge kitab taking luke. Horeb nyodi gyab alo ayuho langpuk ungragulo Elijah ha laila dopane. Ho isar ge gamchere mugulo hane ho ge hala bingne. Elijah so huguna ke noridung donere. Isore muam bingne bariam lingni ho ge nyodi alo pilo isor ge agyalo dakta. He gube isor he da ang piktari. Ayong madeho dote dori richone. He ator jaktula nyodi gyabam richi laila riakne. Hoga alangam ridupne. Heba mabadi dote dori ho ishor domane. Dote dori kokang ho nyobi hukne. Heba mabadi ho kam ishor domane. Nyobi huk ho kokang ho ama gulingne. Heba mabadi ama ho kam filo ishor domane. Huku ama kokang daho pasung rasa alayla bacak ramak dusi beri dulingne. Hoga sam Elijah te pahtagda muga nyukmoam muga iji ko namluka laktumne. Hoga bariam ling layla langpagge hagya gambe ho dakne. Ho gungnam gungri aku mu gulohane. He halagyone Elijah nge so huguna ka noridong donere. Filoga gamcare. Pori sing. Anyedin pori si Roman tonglonggube Paul ge puiputa luke. Kristo lo lotangam ngo gyodungdo. Ngo mema. Nga ge hajing ungra ge yalu he daragbu hulu luke ngam lobado. Ngo mangdag rasing do hoge nga ge haalo adak hitter aku dopa. Ngo ayak ge kube nga ge atusu aping da per abang borgar belo ngo atusam sacheng su betak nam he be jisu gulu ke petong peha kudobe mangi nang tari. Bulue Israel nganya kube soname bulue pa yunam longe dingru joringe dapo jiname kumnam garnam hoge peb gamlenge bulu gube pa. Bulu gube abu sangyu dube nadung jitak name hoge ayak hijumge kube rengpi bu Kristo hapa hiye narba chakabe malangam koi abu isor pa. Amen. Filoga gamchere. Togung pui. Matthew ga liki kube darak togung pui nge. Hoda ajing tunglungam sepelo jisu chamu laila seriam ga asak takda guna elo ang chomun mupela mu donyong laila ni apamam pau pane. Hoga niyam ang ho mupela mu upchakang be kumta garta be yorda putung aulo mu cha pane. Arim kan jeji mu ho seriam takda ho upchakang mu do pane. Haba mabdi kamchi horu mu ho is kyokla marling darabe sapeng seriam luka ani katar jama ag ado alo dohik pane. Heni lokam dogum doriya bulam riterne. Hoge kamchiga gumgurumru nyodiga sapo pom ho is aulo ale be bulu doku lo jisu hapane. Heb mabdi muam bambu is aulo ale ang namam kapah tula ajing bu tunglunge busu lamngak pane. Hoge gyonyane uram aku ke. Hoge bulue lamkerla kenya pane. Hukudaho adum aum gulo buluam jisu bing pane. Hang urum to si ngolaka busuyo. Ho Peter Georg pane filo nojak lo is aulukeng nahage doku ho ngam hamuto. Hato halamu bing pane. Ho sepeluke Peter ling pane. Hoge is aube anglay la jisu dokulo ha pane. Haba mahabdi is ge dori luke kyokling la aube marcha namham kapa tegda mu busu pane. Islo holak la sagrup rikunyi gamro jak gogling pane filo nga ngam rengpi to beka. Hoda jisu alak ijing laila sibe gyoing la muam gabang pane cha anyo kanya manggingbu mni hugube no busuluma pane. Hoga bunye sepe awlo chatagda dori ringing pakune. Hoga muam sepe ho donya bo tonglonge sibe kumla pagla bing pane. Jaktang jakbe isor ge hunge no ni
Bilo ke tukung puing